Апа менә оештыручыларга нәрсә әйтер идегез? Шулай бушка бөтен халыкны сыйлыйлар, егетләр әзерлиләр, коймаклар пешә, тәмле пловлар белән сыйланалар. Сез нәрсә дисез? Bu dünyada bulmagan kadir hürmet, dünyada bulmagan mesela diyeyim şunun hatlı, biz soğuşlarında üsken balalar, açlıklı, şunun hatlı, rızıkını şunun hatlı halkta yettirgen için Allah-u Teala'nın ninde rahmeti var, şu yavrum amiyesini anlattım, gazini Ahmet Nur'a bizni 9 mayda şunun hatlı ko'p ettirib bitira olmasa ayttirib paketlasha Allohning rahmatlari yog'sin. Biz uni umrimizda da ko'rganimiz yo'q. Zor rahmat. Әдилеп килмереп үстек, әдилеп әйтергә килмереп үстек. Мондый байлыкны, мондый хөрмәтне Аллаһның рәхмәтләре яусын үткән оештырган кешеләргә, әзерләгән кешеләргә, сыйлаган кешеләргә, yetimlərə tınışlıq versin, yerisine toplaq versin, bala həzrətlər kurmuşsun. Tigizliklərə tigizlik bilən yaşayan nasip qılsın. Tigizsizliklərə tigizsizlikin əzrin bilsin, yarabbim, bala həzrətlər kurmuşsun. Yetimlərə tınışlıq verib, yerisine toplaq verib. İnsan sağ yaşarga yazsın, şursun değil. Gələmətli dünyada yok oldu, dünyada yok. Rəhmət sizə apa.